Nonda Vata ki City Veni Raturala and Radio Bula Duavata, San Francisco. Me kochi kenda Vatabai. Ni bula bina karato sabi kinda wakina rosi loa and singale wenda indai bina ka bole bina nonda Vata and Radio Bula Duavata San Francisco ni bula bina ka sana tin kawaina nonda banoa be buno ni zaka na be bolau ni pengarabi bina ka bole be vale ni bula na vale ni wai ke kemani na dau pengarabi o ka kino kemani ni bikai koto nei bau ni tawi mate siga ni bula ni koa arona tosto ronda toso tiko na ilaola ko ni pengarabi ni be wator rek taki kena nonda bula baka mata bubala bula yan dua ta baka yan ratiko yan kene na singa lebu ni ko sana tini ka ba bina ka baka lebu na sema tiko mai ni be buno ni zakazaka bina ka baka lebu na be yotela ni sarbonoa bina ka baka lebu ke mani na baka taso soko tiko yan be mbarabi yan nonda buno ni bula bina ka ongona nonda Vata in Radio Bula Duavata dau maka tokanan raki bina ka baka lebu sa sema tiko mai ngo ebu ngai lai empty mat ke saya do ti maina nomoni tuku bina ka baka lebu yan bina ka talanga baka lebu na nomoni pengarabi na wekanda mai New Zealand bina ka baka lebu stigno kino tokona bula vinaka mai Auckland Victoria Park vinaka bogalebu mai Waikato mai Gisborne mai Christchurch vinaka bogalebu na sema tiko mai na singa lebu ndai bakakina na betu anu na Pacifica tu tokalau bula vinaka Laila the Kauni Valu vinaka bogalebu na sema tiko mai na nomoni vale ni bula ke kemoni na dau vengarabi na tori katina yetiko yani na tukuka Vinaka bogalebu na sema mai apia ke pango mai Samoa vinaka bogalebu abano ina vinaka tiko ene na vengarabi na singa ndai dau makatunan raki bula toka na zange kaina kini sa dilat kata toka na mata ni singa na moirani non da banua mai viti goe Santa Rosa da bogan bula tiko ene ke New Zealand di Australia dau bula vinaka mai waga la vetim bula vinaka telenga da bogan rongo tiko mai kor turanga mai Canberra bula vinaka Francis ke moni na kandara bogan rongo tiko mai kina ni bula vinaka mai Serene
top end, pinakapagalebu may Darwin, and Northern Territory may Australia. Kakina may natoka laweloma, bula binaka eneri tawalo, bula binaka en rukuni beinuku may Kuwait, and a tombo Persia. Babaga en ratalitungan di beira na wakanda era sematikong may imbola tangane sa bungi lebu saratikong go bula binaka Richard, tabay nang guyada, bula binaka. Doy na bilo coffee. Pinakapagale po sa matiko may saririmbong ilebu sarati ko may beke muni. Pinakapagale po na po karong matiko may enadeba kay baranise. Pinakapagale po sara. Tasano itakatiko pagale po. Nanon dabe kanike nanon dabe ito manisati ko talangan ko na italatala Lal Muhammad na matasere may na Centenary Church Choir may suba and dabe ito ko ni may tiko talangan na wakanda man tamadagagan yung bisa ko bula unay si Mateway and tamadagagan yung beira na itambangon en bingarabi ni tamadaga ba visa may suba binakabuli usar na siya matiko may nasingal lebo inday sa do man na kenay bukalagaw o vini na Saloma bula ba na matanggali gonga men ng gelenda mo taylew ka iya ko na usirilato kaniliw daga tikongo na singa-singani do tagango na ndambe na bakadang iyo di bakadang tiko bukalebo toka tu namun renizangnya nambati ni rewa riba pinakapagalebu do ray tokhan muay na se tay kandua pinakapagalebu ilay empty mate bula pinaka naturanga bula pinaka ano sa di la pinaka talitungo da singa sanji na may nandi kaya sa kananong ni sereng kay botay virto na bubali na mano ay na maka nandi o mastelina o sabati yon dilia sindi bota kay boso pinakapagalebu na siya matikmay gona no tay pakalanga na singa lewen tay Ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, toso. Era kadi mai, menda mai, hiri mai, kenda meda na bakabuay. Tambo sarangan na soron, domo ni bati sarorong, hirana mo kumeran, tabo tau doko. Sayaw na tangane, ang nabalan yung namate, no naiwaw nila beta tukidake. Iwaluya sa tesoro wa ubate kay na moto gomonitangi kay na osi saroromo Right to my au na biri kay Mumbai tau na rabu kenda tumbo kolenday Tamo sarangan na soro gomonibati saroromo Rana moku may makatawani lobo Romo nando moni hindi mai mena mai biri na banua kay nakawa mena mumi Lande kiliw na ganga kay rotong na lewe Rotong labeno na iwaw ni bala Randabo kede nga sandra na rara Sayaw na ganga Sayaw na ganga Romo nando mo me kama na koro Ay waluya mo sa tesoro Bulke lagi rabaro romo Lagi ni volka sa bolo Ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, toso. Era kadi mai, menda mai, diri mai, kenda meda na bakabuay. Tamo sarangan na soron, domo ni bati saroro, herana mo kumeran, tabo tau doko. Sayaw na tangane, au na bala, meu na mate, no naiwaw nila beta tukidake. Iwaluya sa tesoro wa ubate kay na moto gomonitangi kay na osi saroromo Right to my au na biri kay Mumbai tau na rabu kenda tumbo kolenday Tamo sarangan na soron gomonibati saroromo Rana mo kumay bakatawani lobo Rongo nando mo ni bibi mai mena mai bibi Na banua kay nakawa mena mumi Lande kiliw na ganga kay rotaw na lewe Rotaw labeno na iwaw ni bala Randabo kede nga sandra na rara Sayaw na ganga Sayaw na ganga Roho nang gumume kama na koro Ay waluya mo sa tesoro Bulke lagi rabaro romo Lalimi volka sa bolo Ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, ay voltoso, toso. Saran roni relenga no reina kisase
loma taki tuna meda tamu sarangan na soro domo ni mati saroro herana moku meranda tau doko saya una tangane au na bala me una mate nona iwao mila beta tuki dake tamai marau kede tuwa na matani meke rongo nando ngoni bende keina sere sana gana ganga saran roke denga mata meke me udu kirara marau na banua meda sara mai ruka nonda kawa na banua sambula sole busana taka menta marau taka non ranganga non datoani bala rongonan dende beiwani sara marau na baki saira nanu dai saki saki dona nu mama tua bula ni non davanu due na linga mundo duan dua due na linga mundo duan dua rongonan domo me kamana koro ai ai bolu ya bosa tesoro ai bulke la grabaro romo ai la lini bolu casada bolo ai bolu toso ai bolu toso ai bolu toso ai bolu toso 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 Ai valutoso, siti di vitiri. Tapi imborete, mana kani waina rewa. Ke seru serevi na ivalutoso. Bula venakani na vakanda sa sema tiko maina singa lewu indai. Sibitongo na tini kandua na miniti, na ngau na mai viti. Sibitongo na va, na tini kandua na miniti, na ngau na ke Santa Rosa, San Francisco, nimbula venaka. Laila da kau nivalu, nimbula venaka muni. Vinaka bole muni tuku mai na tu tokelau. Saloloma tuiani, raki venaka dangi ke rau saloloma tuiani. Ke mai milolo matalengani wei ke muni, wata ke anti-suli, ke lei. Bula venaka laila, wano ini venaka na singa ni kua. E roni ratavola, ni bula venaka. Waka rongo seriti kua ningo na PWB, e walu bei e suba. Nui takirin tau makatunan raki na korturanga, ni na saloma, Ndambe toko manda, baka dangi binaka manda. O tingga ito manitali na singa-singani, na singa lebu ni koa. Na baka lebu ilai MT mate, do bula binaka yanu, sambu, dila binaka talitungo na singa nandi. Kira sa ngamin ga irto na numitiku kenda buwa pala ni maboa, iyo may namaka. Pala ni maboa, may namaka, may nandi, o maselina, o sebati, o dilia, o cindy, o boso. Vinakapakalevu na sema tiko mai, vinakapakalevu, wakambula tiko ya niya nabe pala ni bula dha tui muru, bula vinaka tau, gonga itabua, kirena na serengori mangai bobo taitalenga, veira na vengaravi, Angara Pastoral Company, keira na nonardui matabu wale, sangana lenga, ogona nonda Vata, en radio Bula Duavata San Francisco, Kauti Keda Vata mai, nirongoza.
Katarina Ombulo, Katarina Lu, Sirwalena Isuru Olia. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kandau dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. Witartar ngayani na taliboni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kenangona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwan 21 saivarua. Erto ngarap talangan kenalay waka suburi ani nanomu yaya mai na nonderto stoa kina nomu matri katumba. Dendram beka nangola ni kibalilo tena buku ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na tos nimbula. Ko ni lenga sinui gawa. Nana maki mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo vina bima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a Radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Tomba
Chule ni hana. Haule. Tola vina na masekilana ko da levo ni tambua vina ba levo jina na ba ronko tama kengo kan hinga levo ni kuwa si vina chini kandua e na ruasa nga bolo be mama na meniti vina ga bo levo na sema tiko mai bula ba tui muru vina ga bo levo stara vina ga bo levo na maramata u tabua sa robota itiko ni na linga ni bengarabi na Yangara Pastoral Company ke iranan randu matabubal rasa kan ngule da bikina na levo ni kormai nabe tau mai sakani miau bulare mai napetau mai sakani mai takaun robe samu ma saumbale aule dola bina rongo bina mai na radio Bula Duavata kalau ngata nang warabita bina bolebu muni nu tagina ni singa bina ni bingwarabi ni kota bale bina bolebu melaya lutu nambiau iyan rabina kamara mama tanggali na bolebu tai samu Tola bina makaresese no mai na lemo bingwarabi nambo Pine Station na daba na ikani ambaki me kanimbalolo bina bugalebo sarake sa kuru matalamba bulare ubu kereti kona dona seremona ngai botai kina na maramongo kesa kuru matalamba ke irana linga ni bingarabi na koronobu house maimba paling gue toka sarra delana ni dake ngai roba subutoka na tau ni omba dona sana toka kinan na pal ni bola ni mata itu dona pal ni lotu toka ni sana kandua da boga bina ga bole buni rabi semati ko mai na wekanda na daga boga mata itu maimba ma koronumbu house kene be bono tale so ra semati ko mai kinna na singa lebu endai and dan ngai boro rongo tali nga be na tala lal bo dan via bati ko na liu mai na to sera na Centenary Church Choir o ti sanga indua na itavi na tala lal Muhammad sanga indua tale na sere boga tangi na sere kosipeli veratona akafa gai toso tiko na nonda bingarabi era sa tiko kevengo nanda uni bagatara ke era na linga ni bingarabi na radio Bula Duavata na nonda Vata San Francisco na singa lebu indai ni kalungata
back in doon nungu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni akostita na 2022 o sagir ta kasarbiri ni tauna. Kabi nga ya kina maga tinga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palinlay. In time sarangan mai. So ang kali wara ka tala tunda wara. Kuwertongko. O sara ro dengo pamilaksa. Iyo, o yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa e ambaki roa tina policy. Text mai kina vasa eva walu van dua, tolu walu lima e na kena i tuku matai lalai, o ya na vasa eva walu van dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe serangan kori. Sonong na santa pinakat serangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu sa baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ti, kanay baga singalebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamang ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay City Veni Raturala.
kita ka no balbala na ngoni sal nga menda lesu ki wana khalo na ngoni sal ndondo nga raw bekenda na ngoni sal ni bebutuni mai loma ko chunga na bebutuni ke sakadi nga bangon da sa vivi chunga mai o takol salak chunga mai alestale iya tal ngunyang gon kila na na bebutuni the change of attitude and mind, your soul and spirit. If that is not changed, my friend, no repentance will come. No regret is there. Praise the Lord. Amen. If you regret, that is repentance, means you regret of your sin. Change your attitude. Besauta ka na mo lang gori. ta borrongo tiko e nanduana sere me Kauti kenda tiko mai woleka e na nonda Vata e na singale buenda inda boga bina binaka e na itabi na italatala Lal Muhammad ka be tarabi mai kena nonda sere na centenary mai suba e bakata le ngakina beira na wakanda e raborongo tiko mai e na be bonora tali tiko na itukutuku e na rongo da na singale buenda indai Abinaga boga lebu na sema tiko mai na rawa nindua na nonda sere ka rato bota itiko kina so na marama raka lebu ni marama randau kere mai hira kere sere tiko mai binaga boga lebu aku etiko binaga boga lebu tina ilabeta na ibana walu ni Bula iyo o na yadau ni bola tiko mai ngori ko e bosa tiko e ningo binaga boga lebu binaga na sema tiko mai na singa lebu ni kua tina ilabeta na ibana walu binaga boga lebu na bono ni boga rongo tiko mai kina Lucy B Tanoa binaga talenga boga lebu na sema tiko mai ndua na ilawalawa era to kere tiko mai me bota yen na serengo era na lewe ni koro mai nabetau mai sakani mai da kaunrobe o akesa kuru matalamba bulare au gerenga na seretaraba merambo bota tiko mai kina na lewe ni koro o viwa ke inacha na balembale ke inacha o ya sawa mea dhaba New Dimba era to kere tiko mai na Koro Noble House na itiko ni bengarabi ni matani tu na tau ni maimba i roba sombutoka na koro wata kei na udi wa ilebu na mbariba en ronro koto ya ni asana binaga boga lebu na sema tiko mai na singa lebu enda indai ta rongo itukutuku na tini karua na kaloko na singa lebu enda indai go na nonda Vata and the radio Bula Duavata.
E na muna ngau na levo ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na da bumenda baka talau taka buka singi levo taka siapa kaya kapitang ne ka koni lo malenga sa tipin dono bunua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na be matangali kaka na itibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang me baka na steak gay baka loka tabi ka kena kozlo surua Otat ni, kailan ko pata na kaya ng pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo duon limono, se, o nga wali sarang ali tumito may nanomota, e na dio mali Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibata kaya na kaya mo katalawa sing lebo siya wanga kabi, yan may Santa Rosa, Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono ngu life insurance policy? Nakakira ni tutana katil kabitu ni kostita na 2022 o sagir ta kasarabiri ni tauna. Kabi nga ya kila maga nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni biara, sengat sarangan ni biara balilay. In time saranga mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongo. O sala ro dengo pamilaka. Iyo. O yasar nga na buna, e rau sara, sa tiko na pepa sesenga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma may na claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keyada na lenga, nisa e ambaki rowo tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima e na kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa iwe? Yanra na ita. Kita sili katalaw Monday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy, siyang pambakaw. Gay way dala tukin ng bata. Koe sarangan kori, sonong na santa pinakat sarangan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singilebu, kitusan ng gali baga kabing ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singilebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggosang gayon totokan na buno ni kana. May namenda to with ni ki, kanay baga singilebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Nanonda Vata kay City Veni Raturala. Karui
Rota parai tembe, a kei ratou na zaurawo mai vuna, na daudau ni waimanu, e nai talanoa kei sushi. Talanoa kei sushi, da warongo manda be lusi bi tanoa, dua na wekanda, satororona na muni tukutuku, me ratou mbau na numitu na wai lesi ni sodal pa e ratou tikongori, mai Santa Rosa. Lucy B tanoa kei lela lubu, rau vina numitiko e na singa lebu, ni koe na nonda vata. Tina ila veta na iwa na walu. Iyo, ndina todo ko kemuni, dendesar. Pinaka lebu na be ngarabi, pinaka lebu na be semati tiko mai san dendesar na ngauna ni tukuna tiko maingo, na ngauna ni sota e na vale nei ratu ori sibuki na vanua, e nandua ruas diwa Grantham Road. Ia pinaka lebu na be na numitiko mai salai tiko sara mai lebuka, mai nambuka lebu kandabu, pinaka lebu, koulanga o kemuni. Tiko binaka na be ngarabi, me mbaleta na nonda vanua kena be mata vale. Pinaka lebu na be ngarabi, baundu ada sere na numitali tikunga no Madam Liku wakadere valu. Pinaka lebu raukalungata na marama taubu. Saki usa takirua, Bula binaka kemuni, sema tiko e ningo ninta sawara tiko na tukutuku e na nonda vanua, ke na vesa I vura. E na nonda vata e na radio Bula Duavata ngo e Santa Rosa, San Francisco.
Vida na ve kor ke to durki na nin rota ki dona ngone lewa matai tiko mai ni beso turanga ni koro. Dona koro ke tu la koba ya wasara ke tu lei bondo bil lei bondo ose. To saya de na korea turani ni kilana ngone lengo. Ka ko io sa ruongo na madha wane to songo ko ite ko na va madha. Okay, bangarama dona mose matai saranga ni beso turani. Na itabi na ituranga ni koro ko na mate ni tu me kila vida na mata bo so bu mai bona wanga do ko ni ngoro ya na make na rei ni ngone lewa mondo kila amba ki vida ke baka me baka ndua batata ka ulilu ni abusa na itala o gase ni buli merangole na ken leidha kana ken lei bulumbulu taki se lagi tataunaki ve ndona maram ni lau sa tigo rawike nge basumbur me ndona ngone le ni lau sa le wilo ko rusema tongele bulumbulu te ko ikia tiko na lau e vau na prokiwa do baka io takabate kede io ko tiko na mbaki tina ka baki ne tina ka ono ivali bebesu o vete to ne kento kina banua ke kau me ke ndona tamata vo ndo taronga mande ko tu me be mate mna sa ambuta ko tu mai do kai tu berna lu bende no be ko ribuli lu be bambi be berna do robo na tumbu tingoni bukete ndole na lewa na yau ni banua. Every girl is a heartbeat of her dad. Ke o buta ko mai na no mati ko iko na sindo na blessing ni nona bono na muriko pale to sa buta ko mai din no ngale mbulumbulu ya sa ta woti matanga me na ke mo bosa o kenda to nga to basura ki kenda to ti ko bati kento to sondo no ngone me sala muriko ti ko na bosa ni biba kalunga tataki ke sa ba sumbur to me kendo no ngone lewa se ro se tolu tarungi ko arto ko mai be na ngone ni sudu ndo no ngone sudu no loma ni bubale ti ko no matagali tiko no koro, tiko no na busa, tiko no na sana. E sinraw ninda kaya, akaw tunga may tolli sala waray. Andina sarna itukutuku ya. Ndoka itiko na nonda bewe kani na nonda be semati. Kanda boga bina tiko na indarunga dana itukutuku may natambadaga ni obisa. Boga wasibi, ni samba dindoni atiko ngo nanraki ni singa ni sudu. Na kena itukutuku kila itiko nda ulebu na bein rota kia na ngauna batango. Ipo bole tiko na singa ni sudu. Kei na tawase ni ambaki. Waka nui newe nagatiko ya ndiwe kemini na wekanda. Da buka buna wayan ratali tunga bia sala ni ata andi kawan. Ni bula binaga mai na maramana ita. Rongo binagatiko mai. Nina nomun ni iwe semati na bewa kani. Na singa lebu enda inda iwe wamarota kene singa ni kuwa. Ena nonda bata. Ena radio Bula Duavata. Ni tukuna tiko mai ni totoka na sote. Aurida tali tunga ningo. Na bini boni tokaratiko. Sandamba. Ni kalungata ena singa ni kuwa. Sala ni ata andi kawa binaga bolebu ke kemuni na wakanda waraga tiko na itukutuku na nonda bonua tiko endo na itukutuku ambale ata na ilesi waka presidenti ni nonda matanitu ka dua talenga na itukutuku enda boga muri tiko maikina na boga mbese e boga dori tiko ngo na university ni deba ni Pasifika veira na songo ni tamata takadaka era benga rabi kina sa ala ngone kalimani singa abia mardo ndua boga binak na boga mbese ya tiko na university ni deba ni Pacific kana ngai mbondo talangana kene tukutuku na no manda kawai kede tiko kin rakawai talangana itumbutumbu na ndauni be susu sanga wala ngai biti e baka kin na wasa Pacific baletango na university ni deba ni Pacific tiko kin na ngone mene be matani tu kede sara na Pacific tiko boga rota kin na buli koroi na university ni deba ni Pasifika. Sati ni karuana kaloko. Kana iliulio ni Tony Beisanga o inia seru iratu ni na bagambese ya do tingo na university ni deba ni Pasifika sandondo me wali makawa. Wangarai boga totolo na kena iwali. Me kakuni lai kendra nangone na isamu nindawa ni boga mbese ya do tikongo sa kangoro ni singa go sa andango lebo tiko eningo elima na singa enda sa duruma tiko maikina na marawa kaya do tiko kina na boga mbese ngo me boga sangarai boga totolo endua na kena iwali kasa rai tiko kina matanitu na itoni Beisanga merato yabala boga totolo merto boga sangara endua na iwali kata bata ke irana beliuta ke na university ni deba ni Pasifika kaya tiko seru iratu
ni sa ngaunan renreti kongo na ngaunan rentau baka kina na ngone na non rabe tarongi na university ni deba kambimbi na non rambula kay na toso sangai tiko na ngaunan go mera baka torodakataki na non dangon ne buli binaka sanga wala ngai biti irango era susutiko mera beliutaki na be matanitu na wasa pasifika na non randela ni ngauna ka nanumatiko kina na iliulio ni Tony Besanga o ini a seru iratu ni ndondono menda sa rakatakapat na ngaunago sa rautan na bile deledabi tiko na ngaunisala ndondono me dabi sematikina ka be taurilinga takakina na rakatakango na be bangangai kara kunruba katiko na isongo-songo di tamatatakataka sandendesar sandende na non rakunru sanganindua na iwali se ngarai me rawan ni bakayangata ki me kilaiki na nabe kain baleta na non rakunru na tamatatakataka ni sandende tiko mai bakay loku ya ratiko na iliuliu ni Kornibuli na Vice Chancellor Professor Paul Aluwalia be bangarai na iwali ni lengango ka walia ni baka totolo me teka butale na lakadaka me toso baka binakatale na buli veira na ngone buli na university ni deba keira na kenangasi ni buli kena be tamba ni vengarra bitodoko bangolei kena koroni buli toro dakengo na deba ni Pasifika na dona itukutuku nga ibuka reta ki wale nga maingo tukuna kena na iliu ni Fiji Labour Party o Mahendra Pal Chowdhury ini na senga ni rauti ratu na ingama na itutu baka presidenti ni nonda matanitu ka Mahendra Chowdhury ni kena irai ni na Prime Minister o Siti Beni Rambuka sandingi taki ireti ko nga may nanona ya sana kina itutu ni veliuta kieso na nonda matanitu rasala ki indingi taki tiko nga may na sano da kaunrobe kina itutu eso ni vengarabi na nonda matanitu kauai takatiko na tikinango baleta ni Kaya Mahendra Chowdhury na sengen rauti ratu na ingama na itutungo baleta na itukutuku ni non ravengarabi na palimendi kina be tambana tale so kana ndrendreki na menda vingoma na turanga na tuida kau kina itutu boga presidenti ia ona Prime Minister Siti Beni Rambuka bakaya sa lauraitiko na sa boga tatik na non na itobo ni rai ke na non dingin sengan ni bauda na lewe ni bonua taudoko ke na non da bogan donu ya endua na ilesi endua na kena boga reita kingo kaya na ilu ni Fiji Labour Party o Mahendra Chowdhury ni na Prime Minister kaya tiko ni vinakati na be Bula Duavata taki na non da kau wata mai na lewe ni bonua menda umani batanga Bula Dua na lewe ni bonua kan dua batanga na mua enda Bula na matakina o yana non na itukutuku kau Chowdhury be imba saisara kena kaya da kaba kaya ni bakaya laurai tikongo na be to taki ke na be indingi takinga baka be wekani kaya ni o Rambuka lesia kasangole non dingin kina itutu baka presidenti kataronga kina sa non dingin tau do kombe kana lewe ni bonwo ya o kombe kan go na ibuka reta kinin Duavata kaina katiko na Prime Minister taronga talenga o Chowdhury bagay nan dingin go ni Rambuka ertoa na numabata mai kina ke na isongo talerua na matanitu do ko bata na sodelpa bata ke na isongo tale kandua kartu vese matitiko veliuta ke na ngaunango na matanitu do ko bata se koengo nan dingin nga ni People's Alliance tarongatiko na non raurai na iliu ni songo baka politiki talerua kartun Duavata tiko na veliuta ke na ngaunango ka tarongatiko kina se sandon donutiko baka be rautale na songo erua nan dingin go se ani Rambukan duan nga
E kao chadre ni rotu na inga malalamalabu, e tiko e so na ken rai tukutuku, ka dengo taro, be kenda na lewe ni bonua, na non raba kai tabi, en bebo sakitaki, ke na Bula Duavata, ke George Spate, en ngauna ka erdoki na buawiri ni ambaki ruana undolu. Era abelewai ka totongi talenga mera tiko ibale ni beibesu. Ena non rabogabuna enduan songo ni tokobata ena tiko ni mata ibalu mai lambasa na suka na ibalu barracks. En ngauna ka erdo tiko kina na buawiri ni ambaki ruana undolu. Ena epireli, ne kabani epireli ruana undolu kalima, era totongi takikina mera duru kibali ni beibesu me bula walu. E katalenga na iliu ni Fiji Labour Party ni ndondonu me ndikebi talemanda na itukutukungo. E na nonra la watu lewa ena matabi lewai na turanga ni lewai na ngauna ya Sunil Kumar e rakakina ni abagaitabi ora tunainga malalamalabu en nonra sangai merabuanduinduile na leo ni mataiwalu era tiko mai lambasa na ngauna ya Kao Chaudhry na nonra tutu buka turanga bale ebiti nondonu mea buka salatakira buka binaka na sala ni be buka mea utaki kaya talenga ni anga iduru ratu na inga maki na isoko buka politiki ni Conservative Alliance mata ni tubanua kila italitukunga na isoko buka politiki ngo na son kunru kein buka tumbu beleti ayardo na ngauna ya na nonra tutu buka leo ni parlimendi kaina kikina ni rumbe tumanda na nonra tutu buka parlimendi me rua na embaki me na me ni rua na undolu tini kalima ni kunei buka ndina taki na nonra bosa buka data kana speaker ni bosa lawa na ngauna ya o Chico Luveni. E na duanga na ngauna leka sawo tingo. E pakalewa isar talengaki na ratu na inga malalamalabu. E na nonra pakalelewa. Ka pakalewa ki na indua na mate na palimendi o Ali Kimbia. Indua na turanga maina etu Solomoni. E pita na itukutuku embaletira na turanga balengo e kakina Mahendra Chaudhry ni isenga ni dingin binaka e laka borambuka. Kapaka e sato takiranga na kainona wa takirana wekana kina itutu e so wa matanitu merala kindambi kina kabeli utaki e na bukundara ramban leo ni bonua. Se wara kitiko endo na itukutuku me baga malala maikina na Prime Minister o City Veni Rambuka. Kina itukutuku ningito. E bagaita ko Jared Hain endua na nonda da robo ka sa leo talitiko ngango ni Vodafone Fiji Mbati ni ndondono merato taura baga malu anangito na do robo e na sota ka baga doriti kongo erto andru ka na mado sawati en singa ni mataka na singa baga rawai e viti e na numitiko kina ni irauna sota kina timini atukuka. Ka nui takatiko ni rato na raoni bei taurilinga boga binakadaki. Na nonda do robo na lewe ni Fiji Mbati. Mai na non rato ungito e na marda o sawati. E bunga na ngauna e baka e rato dui baka unon rato. Na nonda do robo e na ngauna rato kamba koro tiko kina. Kanda ulaki tinindoletu na non rato sasanga. Ia ongo e na numini na binakadaki. Rato sanga i boka rauta ka boka binakadaki rato sang dikeba na non rato malumulumu e na marda sawati ia sa rao ni rato bonota boka binaka na malumulumu ya so ya ambasiko ya me rato na sanga me rato nanganga wata kei na timini I2 mai na tukuka e ne karuani waboki ni soto go ni Pacific Rugby League Bowl Championship kan boka dori sivina walu e na tinna miniti e nambonge ni mataka nambonge ni boka rawai mai viti e na HFC Bank Stadium
e suva. Sa toso tiko na baka ni ino da timi e na ilakolako ningito abo ki ma Europe e na bula katumai. Angona timi ni Fiji Water Flying Fijians ka sa baka durumitiko ke baka e rao me sa duru talengani e na sota ni Rugby Championship. Kanda senga i baka barangango en duana kena tuba en gito tiko kina na timi ni South Africa, na Springboks, na timi ni New Zealandi, na All Blacks, na timi ni Argentina, na Pumas, wata kena timi ni Australia, na Wallabies. Me sa duru talengani kina na timi ni Vitio, na sasang. E kaya na iliu ni nonda timi ni Nrua, o Mark Evans, ni Bonuea rato sasanga takatiko. Me rato na duru eniki, me rato laki lewe talenga, ni sota ya. E na toso vinaka kina na non rangito na dura wou. Ila betira ke kina ndua na iboka tangen de bakao ya. E rangito tiko kina na timi lelebu na timi kau ani bei matanitu. E na non da bura. E boka rita ka talenga Mark Evans, ni na timi ninrua, e sa tikongo, era lewe na tiko e tulusanga bulu ka vitu, kina tulusanga bulu ka walu, na ndaungito bibi nakasara. Kara lewe ninrua, tini kina tini karua, na dhurubou, era senga iboka dhurumi tiko yani, mera la kibuli, ka boka toro daketaki, na timi ninrua. Kina i tuku tale so, enda biasa i bura, e boka reita ki tiko mai ni sa kata dake tiko nga na bunau ni dingi ni sabo e bidana singa e duan madha o boka dada men boka e dorikin na dingi sato so tiko mai merke yana ngai madala ne kalima ni singa ni bula katumai na bula November o dei sana rawata na i tutu boka presidente mai merke. Ni toso ina ungito na kena biasa i bura e boka reita ki mai ni rasaya babala tiko nango na matai walu ni North Korea e na duana be ledabi ka raboka ya dora tikongo me rasa songota nangau ni sala taudoko ka dhuria ni kina veba ke Korea e duanga na matanitu e duanga na umatamata ya sa rua na matanitu ka rua na bonu indui e robe ledabi saratoka nga e nangau nango e duru talenga me kina na matanitu Rusia ke ina matanitu Amerike. Kaina kini na iwalu ma Ukraine, karaubaga edora tikongo Rusia, wata ke na Ukraine sa tete tikonga mai na vei kaen baleta. Na kena vei bosaki, kena toko ni na sana erua, Rusia wata ke na Ukraine. Vei rana vei matanitu e so, randu ito, vei rau na matanitu erua. Amerike, senga tiko ni bongandinata ni mataiwalu e tikongo mai North Korea e rawa ni takosoya ni mela ibeibuke na iwalu mai Ukraine ya ena numitiko ni na baga edori manda na bibosaki na madha o katumai e baka tumbu dake saratiko na kau ni beitoko ni beira na matanitu na rani burabura ki be Ukraine na nona iwalu wata ke Rusia. Kina tuku ni Nraki. Na Nraki na nonda banua. Sabi abia mamanda kambasi katiko na bunilangi. Ni Nraki binaka na nonda banua. Ndina nga ni sekoto na ua ni Nraki sua. Na dheba ni nonda banua mai biti. Ukubata kaya nona kena loa tau banga una nauda. Kaya dhomai kina tokalau ni nonda bia tu yani anu. Mea dhoba nambongi lebu enda na nonda banua mai biti. Tau banga una nauda. Kuru na banua. Kan wakila iboka lebu tiko na be saunin rakingo na deba kei biti lebu ya na be bonua bole kati serua na mosi na bua suba na usori tai lebu na itasiri na sana orambe teka buya ni raki na tokalau ke maduata na deba ke imbua ke na sana da kaunrabe na kena bia anu bole kata mai di kombia mai nangele lebu mai laudala
baka kina mai Vata kei taveuni doia nikine sano lau kei lo mai viti en dei koto kina na kene tuba kinin raki dinanga ni sambasi katiko mai na buni langi vinaka nin raki anda na duruma na mua ni madao sewa kana laki bora-borana wasa pe ibu kia kina mata ni rangi taike mai na tokalau kina tokalau deba an raki me doba na singa ni mataka ke na mua ni madao anda dambeta sanga soti ni besau bo lebu na tau banga una nauda ana dei koto na kene tuba ki andai ke na singa ni mataka ke na mua ni madao sai kwengore na itukutuku ni raki na itukutuku ena be sai borobora na itukutuku ni ngito ke na itukutuku ena nonda banua Na nonda Vata kei City Veni Raturla. Isa maulana mai nano busere kale eu maurongoli nando momuni wakanana tu nanu marawali kami tu kau dia Kauti ole suwe ke muni, meu morro moda nando muni, nanangu mara we muni tu, oya wike muni. Kata dragola, ana tale koya, meu mau ya betale, ke nasala tu. You do the Nanu Mike Kau ngalili tuma Kau dia ole su eke muni Memoro moda nando momuni Nanangu mara we muni Uya mike Kauti ole suwe ke muni, meu moro boda nando momuni, nanangu mara we muni tu, uya wike muni. Me volia mbeka ni donongu life insurance policy? Laka kira ni tutana katil kabitu ni wakostita na 2022, o sangir takasarabiri ni tauna, Kabi ngaya kila maga ngaya salah aku mana cek. Sangat tali ni biara, sangat sarangan ni biara paling lain. In time sarangan mai. So dan terli warga terli tunda warga. Kau tunggu. Kau salah lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangana buna, rau sarra, sa tiko na pepa se senga, bula vinaka se tobi mate. Kambani duan-duanga kana soma mena claim na lomni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. Oya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Dendram beka na ngola ni kibalilo tena puku ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakitan beka na itos ni bula. Koni lenga sinu ingaw-gawa. Nana mai kina programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rwa vina vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Na nonda Vata kei City Veni Raturla.
Putale butatangin dol na lang malakay. Baka yung butumay na tongo siya na laylay. Nakabuli mo na way kaula kay tabu aysa. Aya linawe kandong go rongot tiko nando mo na kinando mo rataleso. Abang maraw tay kanda tiko na nanda bata na singal lebu enday inday. Abang binabi nakabuli Jim Turanga binabuli. Angay basi ka tunatangan ni. Jim Turanga bau dona ser to na nimikin na leo ni cell group Petuluma. O inoke male nom lingairi o seru le didi Sam ke na tau ke ni vale o Steve mai Sacramento adoni tokalau dua veira na nondo tau tek mai na FBC esa na bogalebu dua na ngau na binaka Pinaka boleh besar na sema tiko mai Jim Turanga basi katiko ngo dua na wakanda aliti ko na dua na ngau basi katiko ngamai na nona ituku rupe ni mata kimbau mbula binaka dola binata maya mo se tangi vetaua sabo ka binaka boleh bunda bisa makina singa lebu endai ni o tingo ndana ngai bogarongo talenga be nai tala Lal Muhammad erto sabo ka rotong wana mata serena centenary bat kina akafa gospel merto ngai boga tarata kayani nai tuku ne nai tala yanda boga binaka ninda be semati tingo kait ko mo rupe ni mikalonga pikibul o sini kala sa tiko be mikalonga nangalongo tiko me kaun robe na dua nangauna esa tikungo tik slote kait ko ma esa na serengo da sarre na kala sindua au sangani kila na serembe ka berato no Emmanuel li sala butanga miau bulare ratu bulatale no gutau to toka bogle bunda bengarabi andi laite noke pedeli nanobo o weka turanga na tuita bukini bula benak pasipane ne lebu bula benak kemuni bernanu mitalengana maramani nambitu o na bono ni tauriki na kemuni Pinaka bogle besar na bisa mati main singa lebu ni gua anda baru takatiko nonda Vata en radio Bula Duavata San Francisco Kauti Keda Vata mai Kilanda na ka ore de chungo na bawele go sa bawele tak kendo setan ni nada mungo ai do sa ngaluchi nada mungo telepon mai be telepon di dengan telepon gondon di bais ngani setan sa soli weekend
Asengan na kango sa asengan ng bula. Yalingan na telefoni. Wow, saya li ng bula. Yakap kaya li o chisu. Sindo na ka. Mekuha ko niya yali nito telefon. Medna dapa. Elebu na ka chikulam telefon. Lago chiko na phone, lago chiko na Facebook, lago chiko lebu na ka. Ngai bango chiko na linga mo zawiri chiko na bango, zawiri chiko, zawiri. Lebu ni zawiri na linga mo bango, na numa wiko talanga na zawiri wiri chiko. Kafa Family Gospel. Murieti ko eni na itukutuku na italatala lal Muhammad na singa lebu ni kuang baleta na taliboni. Pinaka lebu sarana mo ni sematiko mai. Ni sabo irua sanga bulu kadiona miniti mendua mai viti. Po irua sanga bulu kadiona miniti me ono Santa Rosa. Anonda ngauna na Vata da singa lebu enda indai. Taboga bina binaka tiko Jim Turanga. Bosoto abalutu mendua na yada. Bata ke nandua na itukutuku. Awili ketiko na itukutuku ena tini karua. Bagarita ketiko na bosa ni Mahendra Chowdhury na iliuliu ni Fiji Labour Party me baleta na turanga da tui da kau na nonra sana numiti kongo mera na laki be somitaki na itutu waga presidente ni nonda matani tu kai mai o wai ser da kau Chowdhury ke na Labour senga ni yang me bosa no seat in parliament so matiko ni ndua tale Joe King ve Italia ke no seat dua na itukutukundi na itukunatiko ya o Jim Turanga pinakaboga lebu na pinanumiti ko may Sacramento we Andoni Tokalau do we rato na nonda to tech may na FBC na doon nga na pinakaboga lebu bata kay Chone Zangi Zaudau Santa Rosa pinakaboga lebu dari tukutukul ako tik may go Jim Turanga o iko mo sa ambuli mo sa liuta ka masayliw niya bu sa may Santa Rosa senituku ni may na yada iko bako to may nitukutuku Pinakaboga lebu sara na sema tiko may nasinga lebu inday pedeli na novo na turanga na tuitabuki tiko may Santa Rosa pinakaboga lebu na pinanumitu may weka pinakaboga lebu at kay pasi panene lebu runga da ni marama ni moal
e nai atulau. Ia o koe vivo taitu ko veira na maramani na bitu. Mani na numan te o koe mbaga na bono e taurikina. Dina se senga, a baka nui nebe naga tukua andi weke moni, a baka nui nebe naga talenga veki na imbose, na nona i lako nebe ingarabi, ki na toka lau e loma. Do mbula vina ka na vei nuku, mai Kuwait, do baka rorongo tiko mai ki na tawalo, vina ka baka lebu. Naga baka lebu, salo loma tueni, ke mamilo loma tueni na weka moni, mai viti, ke na vea sai vura. Rusia te tuitumbou, vina ka baka lebu na ilolo marongo rango, mai Liberia, West Africa. Ngare kena matai ni o titi ko tolo na bula ni bengarabi en radio Bula Duavata na loma ni bula tolo sao di sanga matai mbeka ngo membasika mai Liberia West Africa Rusia te tuitumbo vinaga bole busara sera tangilala rongo vinaga tiko mai Bellevue Washington State na bole sera tangilala na bena nomi vinaga bole Chone rangi dau ke kerin damu. Vinaga lebu sampai dia ramai jim turanga. Vinaga lebu na sema tiko mai. Vinaga lebu laiti atama imbeka. The Bula the best. So Gina. Vinaga lebu ke kemni na wakanda ni sema tiko mai singa lebu indai. En raki vinaga tiko kena kin raki vinaga tiko mai suba. Na nonda bia tuanu mai biti. Dera rungu toka mbanganga tau na udwa na kabi. Pinaga lebu ongona nonda bata in radio Bula Duavata San Francisco. E Kauti Keda bata mai. JJ's Food Shack. E tiku ke kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee.
na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiyo talaga na nono to specials and na loma ni mga dawa. Daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan na bani manray pay kay na bugatali. Gora na JJ's Food Shack, View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talaga na ito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sa ni Kinavato. Giritiro to sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Duntua Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me volia back in dono go life insurance policy? Nakakil ni Turtana katil kabitu ni makostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kila mada ngaya salah ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera malilay. In time sarangan mai. So ang kaliwara ka tala tunda wala. Kuwertongko. Au saya ro bengo pambinasa. Iyo, o yasar nga na buna, rao sara, sa tiko na pepa sesenga, bula vinaka se tobi mate, kambani duan nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga, nisa yambaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu dua, tolu walu lima ena kena ituku matai lalai. O ya na wasa eva walu dua, tolu walu lima. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Turu raviana vale tai me. Nei mami zaka na te reisi so a India, so a Iviti. Pina vole buna sema tiko mai. Gona no da Vata and a radio Bula Duavata San Francisco. Bula vina ka kanisi langi toto. Go e Brisbane, Australia, and ano minabu vale mai zong bati. Sabi na vole buka muni pina kana be sema tiko mai Iviti. And ano da bonua ni da sama itu ya ni vagango Pina vole rado tukuna na tu ya sa. Aku ila tidoria kula rongo binaka tiko yani Australia ena loma ni vanua ngani zaka ni mbula binaka na bokanu ini binaka ena singalebu enda indai Jim Turanga sanga yato mengona nona itukutuku asana ni mitiko boka turitiko yani mesala imbuli me Turanga ni abusa Santa Rosa gai tuku nama yoko ya Turanga ni abusa rambini tungo sabakan to membula rau taure rau kate rau bare pinakapagalebu sa Jim Turanga na pinanumi may na singalebu yung tainday pinakapagalebu na namunisa matiko may so nabekanda era nanumamera
Rabakanu inu vinakatiko maingo enduango iuka seini makutu. Iuka seini makutu ni bula vinakana ita dende aunga irongo di kemoni itali. Vinakabole bungola o euka makutu. Darua dakabata me na Fiji 1. Darundo dakabata na nomoni porkaramu e nandua na kaloko na visinga lebu ke de ni moniti sandi na vinakabole busara. Vinakabole buke muni ngori na ngauna ya andua na ngauna go kalunga tenda mai sota nda be kilain da be sematitiko vinakabole lebu. Pasipa nene lebu ni bula ke muni e vida na nongu itoka ni sandende u sangatiko ni bau rongo dirato ke muni ni tauranga na talibo ni ningir. Sara ora tu ni kwa na be bosaki. Ai erto sana no miti kumandanga rotu e pelike na nona Mrs. Pauline Naituivau o tō tau Wilimoni Tailau serei mabata ke indikiti mareawa vinakabuka lebu lola matu yani. Ta lola matiko yani ngo. Rabora ronga tale tiku ngamai na wekanda iso. Rolo malebu saratu yani veira tau kede. Vinakabuka lebu sa tau de sabu ande otaki sarana muni tuku rongo da tua bura pasipa. Vinakabuka lebu na nomuni sema tiko mai. Ke na induana kenango andi merenda ni ratu mai tabuki to labena maseki. Ke roboro rongo tiko yani ngo California. Ke renga merambau na nimi tumene leo ni koro. Mai koro visilo serua. Vinabalebu njena, vinabalebu na bina numi, sabo itini kalima be mama na miniti mendua ena nonta Vata ena radio Bula Duavata go San Francisco. Serenita moa moniro moda mandaraya busa non raya une se silini anoda mato. Senga dina ni karaurawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka kanda o dren na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nomni voliboli. Rawa Sara. Vitartar ngayani na taliboni diwan 21 saibarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli na kenangona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart.
Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Tolu Vadimo Ono Saivarua. Ertau ngarabatalangan ni kanalay waka sumburi ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kina nomu mate ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sen drakin beka na itos nimbula. Kuha ni lenga sinui gawa. Nana magi mai kina programo warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rode na bima manione na kabini buko lulu bei Kemundo California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemundo Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. Nanonda Vata kay sitiweni raturala. Pakarau buka sabole, kemasinga di lala tu beke. Tabong ini ku meda mabeke, tanai ala nino dasere. Kesadina, bomu basaru ikami kamila. Sadina, bomu basaru ikami kamila. Andi moli ni kay bosa gai, katau rabo arakatan diniki. Dakoi rau batanga kaibi, kaya la tu di kuana kema kami. Sadina, bomu basaru ikami kamila. Sadina, bomu basaru ikami kamila. Basaru ikami kamila. Sadina, bomu basaru ikami kamila. Ni mote me usanya lesuta, ekito toyo mai na tuida. Elolomo etawa eladira, obei kemuni kede sa. Sadina, bomu basaru ikami kamila. 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 Sandina no mo basaru ikami kamila. Bula Duavata kami ni boy. Nanumitukan leo ni korona kalau maduata keira na tabalena na itukutunga lago tiko maingo arandanda botokongo na nduan bangana bogatun lo sin nduan bangana bole bogabitio chale nanda keke estate maindreketi maduata binaga bole buna sema tiko mai saya do talanga mai ndona itukutunga ni loloma be jobe turanga kaina ke mai
Bula Vinaka City, au salola mabuga lebu tuiani be Jim Turanga. Sando no, esangan yo Jim Turanga nga na rongoda, bura tau doko. Rongoda na ilolo manrubi solitaka na be wakani. Rupe ni mata kimbau, Bulasia, amen tu moi e Laudala Beach. Bukan no si atio. Woi binaka, naga rupe ni. Nutagi ni sambula binaka tikoe, tona singa kai doiria ni se o doiri mai. Jim Turanga, kere ngai no mingana ser tarapa o chope. Yo ko sengai bukan no numi ko le sartunga ningo. Sa Turanga tiko ni abusa e nangaunango. O Steve Murphy ke Twingali, Mr. Yellow Cab. Oh, Gina, nagabogalebu na bese matu ngai singa buka rombu katalingo ibiti se akabiti ko ni singa lotulebu en nanonda ngauna Santa Rosa kanda waraga tiu kina ngona itukutuku en nanonda banoa ke ina be sai burabura farasiko luita Bula Vinaka ke muni na bese mati toka ni nda waraga na itukutuku en nanonda banoa ke ina be sai burabura nangito ke na itukutuku ni raki. Nangauna kitu taraki na fingerprint ni ngone. That's the end of his future. Wakanga na dhuru ina college ko itigo na ulubatu. Baleta nangona sa toriki no na fingerprint ena lay form wono form vito ko e passe rota na makani pailati. Nila imbimbi una no korni bule na senga nindu ona katumba indola be ngone. La ko balangi vangara daga na songo kedwa. Baleta Dukila Toko ena lesu talima me make kote na nona police clearance that criminal record remains till death. Sindo embokoda. Tiko na non to rehabilitation report kenda to so matalendo na rawalu sa ngabul kabitu tiko bakadada na kani saw.
Mina pola me na commissioner ni obisa sa itobo binaka sa leo ni bono binaka sa toko na bokalevo na bono na lotu na mateni tu. But that rehabilitation report pay difference aside from your police clearance and angai solely after 20 years if the child does not reoffend. Ke baka ndo na leo ni bono ase nga tal ni dala. Then be sa ibiti so na turanga so na marama dakati ko na intake ni British Army na US Navy ramay tangiti ko na itumbutumbu. Na lubengo sa velewa yoti sa songo makao na kisi. Ia na da belenga. O ke mundo songo te tiko no ngai warai. O reto na embassy gori. E tiko nga na vetting team ne bebo no anda apply kina. Bole reto na vetting team o reto na da kabatiko na intake na kani British Army. Kang reto we only receive those with no police record. Era pasiti ko na aptitude test, pasi vina kana veterongi, pasi na fitness level, kake de pastaki. Leila ko na medical. Na yoti ni ka kwa na police clearance e na senga ni mboko. Sa so mina fine va matabelo wai le sta longone le vuli. Tukuera nonda bono e mai viti. E bogareita kana iliu ni Tony Bensanga e na palimendi, o inia serui ratu. Nindondono me baka sangarai boka totolo sara na iwali ni lenga, kara baka mbese tiko kinangona tamata dagadaka e na University ni Deba ni Pasifika. Sambalabu mai. Sa tiko ngone kalima ni singa, sa toso ya ni kine kaono, sa madha wandua. E kana iliu ni Tony Bensanga, o inia serui ratu, ni sanga ni nondono me baka laiviti kona beimba, ke na beibosaki adu tikongo membalaita na bogan bese baleta ni sambalabu sara na ngauna era kunru tiko kina na tamata dagadaka senga ni abala rao tiko kina na university me boga sangara endua na iwali ka sandende tiko mai sanga me adu na bogan bese sa wote lima na singa kanondono me boga ngarai na iwali Merabi bosaki, merabi bosaki kina na isongo ni tamata dagadaka ke irato na veliuta ke na University ni Deba. E kaya tiko serui ratu ni nondono me ardo na be bangangai. Sa bangangai ani boka totolo me boka sabasabata kara boka lesui na lubenda ki nabuli ni rasa sukatale na tamata dagadaka. Era kunru tikongo merla ki te buna tale katomana na non raitabi sabole ka tikon na beitarongi yanga una bimbi toka en university ngo no drabo rauta ki na non dangone me matata tiko na university ni Deba ni Pasifika e boga rauta ki rutu na liu ni be matani tu na Pasifika merna ngai be liuta ki nan dela ni non rangauna e senga ni rawa ni boga laibo tiko na matangali be leti boga ngo me boga el doritiko ka senga tuna kena iwali boga reita ki mai ni ndondono mendambe endua na matabe banganga itu bakata ki koya rasenga ni boga itabikina na beliuta ki na university nan matabe banganga itu boga ikoya go me raida boga binaka kandikeba kangara na iwali ni lenga tikongo ka boga buna tiko na beleti kaya serui ratu ni boga tumbura rawa na nonda rongoda na beibosaki adu tingo na university mbaleta ni ratiko so endondono merawalia na lenga ngonga isanga tiko ni rawa sa tiko na nona boga nui ni na rawa ni boga sangarai boga totolo mai na mata ni tu e beliutaki na iwali ni lenga ngo baleta ni na mata ni tu e biti o koe ka lebunduandua na nona dau e na bengarabi na University ni Deba ni Pasifika ka sandondono me sa kalawa ya ni kiloma ka ia na be boga meuta ki beira na boga bese e kana iliu ni Fiji Labour Party o Mahendra Pal Chaudhry ni na senga ni nganiti ratu na inga malalambalabu na itutu boga presidenti sana numiti ko mer na laki taura ni Daba na bengarabi kaya do tiko na ngaunango kaya talenga o Mahendra Chaudhry sabaka ebe ito takimai na Prime Minister o Siti Veni Rambuka ni
Sabaka sa beindingita kitiko ngai na nona e sana. Me sa daka tiko ngai me kani vewe kani na non rendingita ki so ki nei tutu ni veliu taki e na matani tu. E Kao Chowdhury ni na senga ni ngani ti ratu na inga malalambalabu na tutu baga presidenti. E na buku ni i veika e kilaitiko membale tira e na non rabengarabi. E kaya ni kunruwa ki baga lebu na tikinango baletan ni sardabuta na yadandra na Prime Minister o Siti Veni Rambuka kaya kina o Chowdhury te sabaka e vei tota ki ngā baga bewe kani ke na vei lesi sabaka e doriti kongo. O era dingitaki ki na i tutu baga ngo Kao Chowdhury ni ndondone me sabsaba na ken rei tukutuku. Me rei baga reitaki ki na Vanua vei kenda na leo ni Vanua ke ira mai Vanua tani ni sabsaba na ken rei tukutuku ka senga ni rawa ni bangan diloi. Kao Chowdhury na presidenti e nondono me i baga reitaki ni sabsaba ke na veliu taki binaka en nonda Vanua. E kaya ni na vei lesia da kabango Rambuka e vei dalati wata ken rei tukutuku wakadakadaka na speaker ni palimendi e nangaunango. E rakilaitiko ni randau totaka na kabaga matatamata. Ka rawa be se matitiko bagabinaka ke George Speight e na wabiri ni ambaki rua na undolu. E asabagan dinandina takitale nga bagalawa e na matabile wai na non ra baga sokumunira e so na lewe ni mataivalu e na suka na ivalu barracks mai Lambasa e na ngauna katundo nutiko kina na yababala ni ambaki rua na undolu ke na buabiri asa sangataki kina. E ne kabani e pereli rua na undolu kalima e tau kina veira na itotongi mera bulawalu. E kaya na iliu ni Labour Party ni nonra totongi takia na matabile wai kaya kina na turanga nila wai na ngaunau ya o Sunil Kumar ni senga suati ni baga reita ki vinaka e kune ngovi ratu na ingama e na nona baga ungetira na lewe ni mataivalu me rabe sanga-sanga kei na matani tu. E na sotale na itukutuku e taurin baleta na wakasa mango kei na kikina ni sa kilaira rambatiko ratu na ingama lalambalabu e na nonra bosa bagadadhataka na speaker e na mboselawa e na ngaunao ya o Chico Luveni. E na ndua wale nga na ngauna mai kimuringo e a rongo vikina na itukutuku ni ratu na ingama e na nona bagalewa e ndua na mataki na palimendi e na itoni beisanga o Ali Kimbia e ndua na turanga mai na atu Solomoni. E na vei kakedoea e sa bagarita katiki no Chowdhury ni dodono me bakasa mabagarua na Prime Minister e na ilesi-lesi ngo. Kataronga talenga se bagaibe ngo na ilesi-lesi ni matani tu wako Vata se non roto ilesi-lesi nga na People's Alliance. Baleta ni senga ni rongo ditiko kina na domonrato na Sodelpa wata kina National Federation Party. Kito sa warakatiko na ngaunango na itukutuku may buwana Prime Minister Siti Veni Rambuka. Kinangito, e Kao Jared Haynes en dua kabibu kitiko en Vodafone Fiji Mbati ni dondono merto tauro wa malua na zaurabo nang gito rato waka sa mabaga binaka merto ngai rike ni kinaloma ni rara baleta ni iwakai kune na non rato lulunga na tatangomaki na sota wata kina PNG Kumuls na madawa saoti rato andruka nang gito ya. Kao Jared Haynes ni ertuna Kumuls
rato sa pakarita kasarangan na malumalumo yung tiko na tatangomaki ni timini viti ka rato ambote kina pakaraw na ang bayar tu viriato kana nonta daurabo rato maninggangakin nang gito ya. Ita kini na binakata kina rato gito na singa ni mata kana ngauna may viti na singa pakarawa na HFC Bank Stadium ang baleta ni rato sana pakaraw binaka na sotango kay na timini I2 may na tukuka. Ang gitongo, ni karua ni wabo kini sota-sota ni Pacific Rugby League Bowl Championship na walo na kaloko ang bongin ni Singapore Hawaii and HFC Bank Stadium Suba. Kinabiya sa iburabura, bagarita kimay ni sa tosoti ko nga na bagaraw kin Bintingin na itutu baka presidente may merke kana madala ina kalima ni singan ni bulan November na beka embaleta na itutu baka presidente may merke karaw wengati takatiko na isongo-songo baka politike rua na Republicans ka matatakatiko may na presidente baka dengo Donald J. Trump bata ke na ibuke-buke ni presidente na ngaunango may na Democrats o Kamala Harris. Sa duruti ko ni nabe talanoa ke nabe bosaki ni be sabosa may North Korea membaleta na ibalu sa bakay kata-kata laketi ko nga maingo o ko na raw wele bitiko kina na matanitu na Ukraine wata ke na matanitu Russia sa doko talenga ni kina Amerike ara sa bakay randu inre na non ramua na be matanitu na bonua randu itokina na buku ni balungo dina ni bagay doriti ko na be bosaki ka se sangani se bagan deitaki na be ka embaleta na be baga me autaki me na tokala weloma ia bagarita ki mai ni dau magatiko na be ka embaleta na be bosaki sa duru eningo North Korea sanga me na laki be to ko ni talenga na ibalungo mai Ukraine ka raw wile rabitiko kinan do na ngaunang balabu na matay walu ni Rusia ke na matay walu ni Ukraine be tota kita letiko ngani na be matani tu eso na be sai burubura kinandraki duana wanin raki suasu sekotano non da bonua sama lumu sombutiko yani ia bagarita ke mai ni na te tau talitiko mandanauda ni se tokongo na ibagata kila nin raki suasu na non da bonua kana salabata kai tiko mai na olo aniuda kei na bulan ni rangi toka lau deba kei na deba na non da bembara na deba kei bitilebu na bua suba kei na usori tailebu na itasiri na sanora kei na mosi bakakin na toka lau kei maduata na deba kei mbua o raki bata kei na sanora bakakin na mai da kaunrobe kei na kena be anu bole kata mai lau dwala bakakin na mai di kombia nang gelelebu kei na sana lau na sana o da kaunrobe kei na sana lo mai biti tarai rauti ko nanraki sua na ngaunango kuru na bonua kana tau banga una no da na kabini ko na tau bisara na sona ngauna na se ua ka bora na wasa na senga ni besau na tu wakinin raki na be dangia ki toka mai na toka lau kei na toka lau daba sai ko ngore na tukutuku nin raki na tukutuku na be sai burubura na tukutuku nin gito kei na tukutuku na nonda bonua na nonda Vata ke City Veni Raturala. Nawa dungu ni uwa
JJ's Food Shack. E tiku kina na kakana boka bitki me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi nan dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me bakana steak boka eloka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na kani kanakana. Kay tiku talangana non to specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dilibo yang may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Vio Tolo Dundo Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Me voliam back in doon ng life insurance policy? Nakakira na ito tayo, katil kabito ni akostita na 2022. O sangir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kina maga ngaya salah ko mana check. Sengat tali nimpera, sengat sarangan nimpera paling lain. In time sarangan mai. So kan tali warga tali tunda warga. Kau tunggu. Kau saya lo bengo kamu binasa. Iyo, o ya sarangan buna. Rau sara. Sa tiko na pepa se senga. Bula binaka se tobi mate. Kambani dua nga kana soma mena claim na lom ni rosa nga bulu kavana ua keada na lenga nisa ya mbaki roa tina policy. Text mai kina wasa eva walu van dua tolu walu lima ena kena tuku matai lalai. Hoya na wasa eva walu van dua tolu walu lima. Na nonda Vata, kay City Veni Raturla. Oh,
Onggon ay rongo may wala ni Songo and a radio Bula Duavata, San Francisco. May Kauti Keda Vatamay. Dona Mose na Bogadori and Kabinikoa and USA Special AGM baletan ay songo-songo so ni sana kilatiko. Na isongo-songo boga politiki na so delpa na Bogadori na kabini singalo tulebu nikoa. Na Bogadori tiko na lima na kaloko au nanuma ni sare re Bogadori tiko go. Sa tongo na ono na Bogadori tiko na ngaunango in Metro Church 400 American Way, Windsor, California, diwa lima ba diwa rua. Rano ni vitartarmai na taliboni vitu saiba tolu rua lima tolu. Rano ni vitartarmai na namba ni taliboni ase na vitu saiba walun dua saiba ono diwa dua ono. Dua tale na songone Bogadori tiko kena iloku na numi merna laki wasaya nikina o pasta atunai sa Bula ono ke pasta Rechelli Bula ono na New Methodist mertu laki bagayado vivo saki tiko yani en US Expo na Christian Fellowship USA, Methodist Christian Fellowship USA, and Bogadori tiko kin na be talanoango ne kara sa rei Bogadori tingo. Semberan di basota ne karua sanga bulu ka tolu ni November me adaba na matai ni December sa teke buo titiko. And diwa rua saiba Bennett Valley, Santa Rosa, California, diwa lima ba saiba ba Amerike. Vata ke na Leaders Congress na ikarua sanga bulu ka ono ni singa ni bula o November ruanondolo rua sanga bulu ka ba Global Women's may na ikarua sanga bulu ka walu ki na ikatulu sanga bulu ni November na bula maingo. Kani tukutuku matai lalai ningai be tartara ki chobe sanangarase en vitu saiba vitu liman dua tolu walu diwa. Seo ana tuibanga en dua vitu saiba vitu walu diwa saiba diwa tolu vitu. Sa ikuengorin na besureti en isongo eso besureti tiko yani me baleta na mua ni marlawa en duruma tiko yani ngo me kuringa ni besureti asa rongo dio titiko me baleta na Fiji Runway resort ka Bogadori tiko na kena songo na mua ni marlawa ngo ka nuita kindio ni nangolet ko yani kina wagareta ki sulu na be baga marautaki na idula ni sulu na kena be matangali na fashion design mai California ke na be bono bole ka terronio ni tiko kinen le sara ni kina erto na tiko kina na matai lawa do be baga marautaki nei Pepe Malani na baga itabitali tiko nga ke erto na wasan ni Tandra lai seru wata ke Salome Wipi seru
na lolani boutique o lai ke salanieta tango, Renuka Kumar, ka na tiko talenga kina o Mrs. Malani, e na buku I Pepe Malani, e na songonian di senitoa, wata kin matay lolondo wiay mga maruta kin Primanavia. And Alaya International, my Utah Pacific Fashion Week, Kalolaini, Pahulu, Rap, Tolu. I'm going to song okay and a new menavogedoritico and Fiji Runway and Camaros Resort and Spa and Napa Valley and a Singapore Way Sarangango Karusanga Wulakaono ni Okotoba. Na idurudurun doon rawa sanga $5,000 bagaya kabi tolu na itamba bagaya kabi na waimbuta ni sambuto sa tukina. O ni nangolea ni mo ningel kibe taratara ke donalesi ibombula. Taleboni bitu sa iba bitu diwa walundua tolu rua bitu. Ningolea ni kina bagalawelebu. Sa ikuangore na irongo wena balisongo. Na nonda Vatavata kei City Veni Raturala. Mama
E senga dina ni kara o rawa na dhaka waka kekiwa. Ia endona ka enda wipu ke ka waka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda tō kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. O kenda tō na senga tiku ni driver se senga ni waka motoka ka tau dren na tō beto seaki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli. Rawa sara. We tartarangayani na telefoni diwa 21 saivarua merto wakarotaka katalada mai na nong ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 saivarua. Erto ngarapatalangan kena le waka suburi ani nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dendram beka na ngola ni kibal ni lo tena puku ni oso pakadadaka. Sen kita beka na tos ni mbula. Kua ni lenga sinui ngawa. Nana maki mai kena programu warotaki. Mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rua vena vima manione na kabini buku lulu bei Kemando e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei Kemando e Viti. And a radio Bula Duavata San Francisco. Me Kauti Keda Vata mai. E na muna ngau na lewa ni nondo soso enda sa sianga sarangan nikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang. Neka koni lo malenga. Sa tiukin dono menua e rauni buka tingu ikimuni. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bei matanggali kaka na jibgina. Me baka na karitua, waraisi. Na logo, palusami na buwaka na kaiwa soso, na dalo na toa, na kokonda, bainga ni kena gamure. Na kaka na buwa malang, me baka na steak, gai baka loka, tabi oke kena coleslaw surua. Tatni, gela ko pata na kena pie na bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sa vitu tolo dio tolo duo limono se o ngale saranga le to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. E rawatalanga ni rito li dili botaka ni ke mukatalo bo sing le sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kina Vato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na nonda Vata kei City Veni Raturala. Jesus called Peter and said, Simon, do you love me? Simon, do you love me? 3 times he asked. He never called Peter, he called Simon. He called again, Simon, son of John,
do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Feed my lamb. Again, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? He answered, yes, Lord, you know that I love you. Jesus said, take care of my sheep. Wakanir chigo nungu sheep. I live in the wakanir kenda chunga. That time he said to him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt because Jesus asked him third time, do you love me? He said, Lord, you know all things. You know that I love you, my Lord. Amen. You know everything. Angay batutu sa chigo o Simon, but neither kita Jisu. He denied Jesus 3 times. This is his confession. When Jesus was calling him so that he can become established on this rock, the church that Jesus wants to build. Praise the Lord. Praise the Lord. He asked 3 times. He never called Peter. Remember that he called his real name, his original. Simon, Simon, Simon. Dilam bat sinamberi chikuni toko Vata chikona bewekani bat kay Jisu eva muri Jisu wale tunga. Kenda ngodra ni va muri Jisu sindo tuna nonda sema ve Jisu ven kava wana yalo tambu na gift ni yalo tambu melak mai weekenda. Eh?
family gospel. Pinaka lebu na yuti ni tabi ni Reverend Lal Muhammad and the single lebu in the natala di kwe tabu kabina pinaka lebu bua ratu laitia garaba na dolo pinaka lebu na bina numimai rupeni matakimbau e baka bulat ko ni pitan do bimbua salolo mayani o sanga nikila sa tiko be pita taka tiko manda mai Amerika ya tabu kabina pinaka sa daw itunga ni ngori na baka bulan ni rupeni matakimbau apo tawake taradi kina do atumbuya sema tiko ya ningo e Wollongong mai New South Wales sara baka no inebe na tuya e Wollongong bina baka lebu na sema tiko mai sa bola sartiko ni tabara nontanga una sanga imbasi kana marama wara katiko LSC Wong bula bina mertombo ile ina ibaka langa uni baka singalebu be kira una betinani na modalango sanga wale saratunga bina baka lebu kwa sarangango na keni zakadak ke sa ado tiko ngana moda sabi naka kuata le nindu ana kaiba kurikina ni kalungata na iboga singalebu Jim Turanga pinaka boga lebu sarna garabita pinaka boga lebu na borongo Jim tau madala tiko warakait tuko na mai tau madala tiko na yoti ni tangan ni ungo warai ni bango risasi na tiko nanta mola iyo pinaka ngo risambo yoti ni tangan ni uko ngo se tangan ganibilo menga ilembukan ni kinana ni uwananta mola na niu se awa si tiko ngango nang ganibilo pinaka boga lebu Jim Turanga boga no ine pinaka tiko yani rupeni matakimbau tiko talengoa boga no ine pinaka be mikalonga keretona na matabubale nang gelelebu eta kaunrobe sema tiko yani ngo sema tiko mai na Starlink jina ya pinaka ke mika ke boga rongo tiko mai ngai nanuma tiko na ponongo re nang gelelebu na yanu lailai kara baka sinai tu na ungabule kai pa kota mai be rupe neso kai no nai tai me pa kota mai be au pinaka baka lebu tori ka salu dola bina sa baka no ine pinaka tiko yani be rato na ilaw ni apo tawa ke mai Wollongong mai New South Wales bula binaka labeti bula binaka bale suba baka rorongo tiko mai na pono e borongo tu kena mai waga mai New South Wales mai Australia tori katinai bula bina kan rangi rungu tokongo ena tukuka ena kabin lo tu lebu nikua bina ka boga lebu sara oi ndo tale na itukutuku lesi ngile dabala lolo malaya ni boga bimbi we kemuni isa bina ka boga lebu na lolo mabi kemuni talenga boga bimbi sara lutu tiko ya na loma ni tembara na singa lebu endai kalungata na bingarabi na singa ni kuwa kalungata talenga na bo ni ngau na nda duruma na mua ni madongo tando madana kene boga langau
Ngai ni sando ko me ngone bana tabane lawa matenga ni taro ndo terongi lava na taro kei vei kia ko na market te ko itu ngamai sando tu kunia ni ngoni rewa gai reider to na sano la o merto ngata me kia iona kai mbur basanga raba ka duwa ulu kia na mandua beto na kentu ki no rewa ena marui rewa nga kai tong me subo no bongi sengai o tinon to mbos ni sana subo ke lele butungo na kabula bula io de marro ete una kabula bula kai subo nga kai rewa nga bole kento tigo ni ku kento to saru marro roya na da Ai ulutanga ni tukutuku e rongo bia na singalebu indai ana nonda banua mai viti. E bangarita kana iliuliu ni toni besanga na palimendi o inia serui ratu. E sengani nondo na menda bakatara me tosotiko na bakang besa na University ni Devon Pasifika. E kambimbi na nonra wuli na luvenda. E kambimbi talenga me bakasangarai bakatotolo na iwali ni lenga. E rakunru bakatiko na tamatadakadaka. Baleta ni sambalabu na ngauna e bibo sakitaki maikina. Ka sengani kune na kena iwali. E bakarita kana iliuliu ni Fiji Labour Party o Mahendra Pal Chowdhury ni na sengani rauti ratu na ingama lalambalabu na itutu sana numiti Kongo mena laki beso somita kina na itutu baka presidendi. Katalanga Chowdhury sabaka me be tota ki mai na nonda prime minister sandingi taki irangana wekana ke ira mai na nona bonua kina itutu ni beliu taki ana matani tu. Wara kitiko na itukutuko mai buana prime minister me sani tukutuko ya. Kinangito e kao Jared Hayne na nonda dorobu kabibu ke talitiko nga na nonda tu baka rauta kina Vodafone Fiji mbati berto toro baka malua nangito. Berto baka lewa toko baka malua na toso mega irawa ni irato rawa kaikina baka binaka. E na buturara ningito na sota-sota na singani mataka na ngauna mai viti na HFC Bank Stadium. Na sota-sota karau na vengarabiki na kei na timini atuku. Karau na sota kei na timini atuku na I2. Na singani mataka ni karua ni waboki. Ni sota-sota ni Pacific Rugby League Bowl Championship. Na walu na kaloko na kabi ni mataka. Na nomini sa na muandono na bibosaki ang baleta na nonda timini nrua kay na timini vanua na Fiji Water Flying Fijians na nona sasanga me duruani kin sota-sota ka ratubo kay doratiko e sona matanitu na nonda iwaseni burabura me rawa di buka durumia nikina na timini viti na rugby championship ke baka sarao na tikinoya sana beibu kesar na narasasanga na daurabou me baleta na gito na rakabie na nonda banua kay na besay wura-wura. E baga eduriti ko endo na bagang besa-besa na ngaunango veira na tamatadakadaka e rabengarabia na kambani ni tawang gabuka na Boeing may merke na bagang besa-besa ngo sana numitalitu nga may bukan balabu kasabi mo sa kita-gitu ko may na baga eduri membaleta na nonratu kambani ni wangabuka e baka ya kusura-sura na kena beliu taki kada sangani talita kana tamatadakadaka bukan bimbi beira nanda ni misini rabi na kambani ni wangabuka kila ile bungo na Boeing may merke kinanraki sangani besau na ituba kininraki din na koto na ibagata kila ninraki suasua na nonda banua au kubata kaya toka na loa na sona ngauna na taung bisara na uda kana rawa ni lubu na bei udi wai ke na bei barabi na nonda banua na kuru talengan na banua se rua na mosi na bua suba na usori tailebu na itasiri sanora raki na toka lau ke maduata na deba ke mbua ke na sano da kaunrobe o kakina na ke na bei atu anu be tega bua mai di kombia nang gele lebu Kauti ni ki laudala ke ngamea bata ke Vata
enu tabeuni na sano lau ke na sano lo maibiti na kuru na vanua kana tau vanga una na uda na kabi daindai ke na singa ni mataka sona ngauna na tau bisara na uda ya liwa toka na toka lau ke na toka lau deba sewa ua ka bora na wasa sai kwengori ne ulutanga ni tukutuku ena nonda vanua na itukutuku ena via sai bora nang gito ke na itukutuku ni raki na nonda Vata kay City Veni Raturla. Serevi ke retono no nei lao na city di vetiri mena tembara anda tiko mena tembara ke rau sana tatau talenga na singa lebu enda indai bono ni benaka na muani madawa totonga tiko nan raki ni bengarabi
toka tiko nanga nananda daka and tangaraba na mua ni mada ongo baka nui nebe naga tiko eni sa tuka ngana iloloma na numi tiko eni baka bimbi na kuro moda na loma ni tembara sanga wale saranga baka nui nebe naga tiko eni kira usa baka mode ke meza baka nonda ngauna kataraba ni sa mode. Nanda Vata Vata ki City Veni Raturala and a radio Bula Duavata, San Francisco. Me Kochi Kenda Vatabai.